abantu abazolwa impi zesonto. Ngikulume ngalabo bogcina sengiyathandaza. Laba ndaba omkhulu yilaba abahlola imlayezo ukuthi sesiphakamisile izitulo saphakamisa amaduku sathi khona abantu engathi abayithandi intshumayelo kanti bayayihlola bagijima njengama submarino bathi lento ibuya enhlizweni kaNkulunkulu noma ibuya phansi kwamanzi ibuya phi le ntshumayelo ngoba khona intshumayelo eyiwe phakathi kwethu zasidivide zashiya ibandla lihlukene phakathi ngoba zaqala ukuthi lihlukane ibandla mhla kuprofethwa mhla kuyintombazane phansi intombazane phansi ithi padai kukakho bese ichaza ilimi sahlukana ngaleso sikhathi kwashoda abantu abathi yima kancane mntanami uzobulawa uNkulunkulu akusiyindawo le yokugaga la kufuneka uNkulunkulu akalime kancane ibandla kuzumithi ake sihlole before sibambe ibeletho uthi uyasiza ubuyapi lo moya kusibambe ibeletho ngoba kahle kahle mawuthi uyabheka kufanele ihlolwe lento ngoba akunanto ezofanele ingene endlini kaThixo amaphoyisa ebandla. Ngabazitha sikhuluma lento mfowethu lithi iBhayibheli kwakunensizwa eyasinda empini mhla umphongolo kaJehova usubalekile. Abantu ababuya beza bazohlala eJerusalem ababuya beze egeyithini noEli wazobeka isitulo egeyithini kuthiwa kwaba nendoda eyayilokhu idilike phezu kwentaba ilokhu ithe nje kwaba nokulwa baphuma abafazi eJerusalem bathi abayeni bethu baphume baye empini babuya bezolalela lo muntu ozokhuluma ulethe umlayezo babuya bazoyihlola imessage ukuthi iphethe umlayezo omune kuthiwa le ndoda ilokhu idabula ingubo zayo ilokhu ithe nje kwaba nokulwa yaze yazofika egedeni yathi mayifika yafika nomlayezo owabelethisa awubafowethu ngibambene yafika nomlayezo obelethisa umfazi kaPhinias